که لایف شده شید در کانال ما. کن یکون بیننده از کجا هست، در کجا هیچ کنیست و زیرشت. سلام علیکم دوستو و هموطنو. نگویم لایف ما هم که شده شید، که شدیم یک بالو کرده گویم. انا با همه شما زندگی خوب و با غریبون برگشته به پیش پدر و مادر خود، فرزندو و نزدیکان خود آرزومندیم. انا دوستای عزیزم، انشالله امیدواریم از روز دوشنبه در عینن همین کانال ما لایف سر میتیم و همتون میدونین که لایف ما تنها از زندگی و مشکلی های تاجیکستان هست. گویم که آبونه شدن و با دیگرها فرستاندن، روی کردن، فراموش نشوه لایک موندن. امروز باشه شنبه، باز فردا دوشنبه میشه، فردا یک شنبه، بعد از او گویم دوشنبه میشه و انشالله امیدواریم که هموطنای عزیزم انا باز روزی دوشنبه در لایف گویم که در این کانال خودی خلق ما هم مکسه یک جویه میشویم، یعنی از مشکلی های تاجیکستان حرف میزنیم و دستگیری کردن از شما و گفتن از ما. دوستای عزیزم، همه وقت باید ما و شما گوییم، با گفتن میشوه همه چیز دیگر. این راستی یک کم میگویم که تجربوی است. اگر یگان چیز باشه نویسین، صدا نباشه، یگان مشکلی باشه میتونین که خبر تین با ما قپیده ایستادگیم تلفن در یگان چیز موندگی نه برای همون کمی میجنبه. اگر یگان کمبودی باشه نویسین هموطنای عزیزم، صدا نباشه، صدا خوب است، بزیب است، بلند است، پست است، شما میتونین هموطنای عزیزم نویسین تا که تا روز دوشنبه ما آماده کنیم کمبودی هاشه و روز دوشنبه باز فردا خدا خواه ساعت 6 با وقتی پولشه که ما در پولشه قرار داریم. تاجیکستان از ما 4 ساعت فرق میکنه. ساعت با وقتی تاجیکستان 10 میشود، 10 شب میشود. انا گویم که ما یعنی افیر میبرویم از کمبودی های حکومت و از دیگر جاها گپ میزنیم. البته کانال سیاسی هست، نه اینکه کانال کارتوشکا و پیاز و بودرینگ. همین روز تماس گرفته بودم با یک جا، صحبت کردیم، گفت که امام علی خوجند اومد. در حالتی که امام علی بیاید در خوجند از حال خلق خبر بگیره، امام علی رفته از حال احوال بودرینگ پیاز و کارتوشکا خبر گرفته برگشته رفت. گفتم چی خیل شید؟ گفت که کارتوشکا سوز بدین، بودرینگ سوز بدین، همه نقض بوده است. امام علی اومده از حال کارتوشکا و بودرینگ و پرنیکو خبر گرفته رفت گشته. اما اومدن امام علی را نفهمیدم برای مردم اومده بود یا که برای کارتوشکا بینی و بودرینگ بینی. اگر که می اومد در پیش مردم و عرض مردم را گوش میکرد فکر کردم خوبتر میشه. یکی گفت چی کار کنیم؟ برای ما هموطنای عزیزم هر جایی که امام علی سفر میکنه اونجا فقط برای بودرینگ و کارتوشکا بینی میروه، یعنی که برای حال مردم را دیدن نمیروه. واقعی خدا نگهبانتون هموطنای عزیزم. تا روز دوشنبه فکر کنم که لایف رفته است و 18 نفر در جمع نشان داد، اما کامنت نشان نداده است. نمیدونم، شاید کامنت ها هم باشن. در بالا 11 تا یک سابشنی هست بد از کامنت ها هم. و علیکم السلام انا خوب، و علیکم سلام هم و سلام نوشته است. راستی من کامنت های شما رو هم میخونم، کامنتاتون و همه وقت بگیم که یعنی خونده میستم تا که
фаҳмам ку мардум чӣ дард доранд, чӣ ғам доранд ва чиҳо менависанд. Ман кӯшиш мекунам. Ҳарчанд агар ҷавоб наменависам, не ки хел вақтҳо мешава менависам, аммо ана бигем садо хуб, ташаккури зиёд бародари азизам. Ана беҳтарин аст рӯзи душанбе худо хоҳад дар ин канал, канали ходими халқ, яъне ном гузоштагӣ ҳастем, барое ки ин канал боша дар ана хизмати халқ бояд боша, ҳама вақт хизмат кунад барои халқ дареҷа. Хоб рости давом додан давом метиҳем, аммо гӯем рӯзи душанбе, барое ки мавзӯъҳо рӯзи душанбе зиёд ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки дар ягон таи мавзӯъ чӣ кор кунем, суҳбат кунем. Бубинед да ҳамватанои азизам, як калима аст, ина ман мехостам рӯзи душанбе суҳбат кунам, аммо ҳозир ки мебинем 19 нафарен, камтарен. Баҳрҳол рӯзи душанбе монем, бисёр калимаи хуб аст барои инсонҳо. ана дигар худо нигоҳбони мову шумо боша ҳамватанои азизам, барое ки дар дастам қабида истодам, телефон ҷунбида истодааст, агар назар кунед дар стойка мондагине. Рӯзи душанбе иншоалло насиб кардара чӣ кор мекунем, мову шумо дар ин канал боз ҳам якдигара мебинем ва аз тамоми мушкилиҳои зиндагии худмон чӣ кор мекунем, ҳарф мезанем. ҳозир бугум маҷбур мекунӣ, охи одам камай, баъд тамошо мекунад. Ин калимаро бояд одам 5-10 ҳазор одам, на хеле 20 ҳазор одам боша ки бугӯй, баъд одамо фикр кунанд ки воқеан ҳам мо чӣ гуфта истодем. Не, ҳозир бугум каме суҳбат кунем, майли ягон савол дошта бошем марҳамат кунем, майли ина каме суҳбат мекунем. Росте ман аз шумо узр мехоҳам, барои кам тарака гӯем паст шидагӣ аст чиш, барои каме наздик мекунам то ки нигоҳ кунам, аз дур қадар хубтарам дида наметавонем. Не, суҳбат мекунем. Ягон савол дошта бошед нависед, марҳамат кунед ҳамватанои азизам. омадан гирана ки бародаро ина марҳамат кунед. Мегӯм ку қапида истодам эфира, рости дастма дар ҷои стойка истифода бурда истодам. ана ягон савол дошта бошед марҳамат кунед, ягон нофаҳмоӣ боша дар зиндагитон. ваалайкум салом. ба ҳамун ташаббуси шумо, ба дастгирии шумо ҳамватанои азизам, ина имрӯз каналам гӯем ки лайвшам кушодем ва бародарам кӯмак карданд то ки лайв сар битем. Не, ҳеҷ гап надора. Рустам мега Рустам президент мешавад дар мурдани ҳайсияташ. Не, бародари азизам, и гӯем ки ҳамаи чиз фарқай мову шумо мекунад. Рустам президент мешавад ё ки дигар чиз мешавад, аз мову шумо мекунад. Ва дидем ку Рустамам гӯем ки аммо мегӯянд ку падар чӣ гуна ва писар намуна, яъне ки аммо намунаи падараш ҳаст. Мо дар чандин сол мешавад ки Рустамам дар сиёсат дахолат карда истодааст, яъне дар дохили сиёсат аст, фарқият аз падараш накарда истодааст. Мо пайгирӣ мекунем, ягон фарқият аз падараш намекунад, балки аз падарашам шояд гузаронад. ҳар рӯз рӯзш аст вай карданда бародар, ҳар рӯз рӯз аст. И ягон ҷои чӣ надорад. Худованд ҳамаи рӯза барои мо ҳамчун рӯз офаридагӣ аст. Бояд уш дигар фарқ, яъне ки
боқиш вобастагӣ дар номуси ма ва ту ҳаст. Агар хоҳӣ ки номус бедор боша, мо багем бибинем ки мо тоқат накардем дигар, мисол мисли инсонҳое ки пинҳон ҳастанд, пинҳон нашидем. саломат бошед инсонҳое ки бо мо ҳастем, мо ҳам бо мардум ҳастем, мо такя ба мардум ҳастем ки дар ин роҳ биромадем. ташаккур бародари азиз, на танҳо бародар Астанаев ба пеш, балки ҳамаи мардуми Тоҷикистон бояд ба пеш бошад, то ки мардуми Тоҷикистон ҳамаш ба пеш набошад, ба як одам ба пеш рафта. Не Эмомалӣ ба пеш шид, чӣ шид, ҳичи худаш тоқа омадеста. омадааст ина дина рӯз хуҷанд омадааст, рафтааст картошка пиёза хабар гирифта гашта рафтааст. қатъи мардум суҳбат накунӣ, мардум алави кӯча бирори духтару кӯдако рава ба ту қарсак бизана, скорости гуфти ҳамон гапо 350 км соатшам та бигзари, ҳам мардум набинад ки ту чӣ хеле гузаштаям, ҳамара маҳкам кунам шуваз бигзари барай, баъд камероа қафот биёни я бодринга биқапиву дар пеши бодринг қатъи бодринг селфи куниву чикор кард. Дар расонаҳо Эмомалӣ Раҳмон омаду бо хуҷанда дидан карда, баҳои баланд доду гашт рафт. Чира баҳо дод, чира дид? 4 бодринг овардан, қатъиш сурат селфи кард, гашт рафт. мардум дар дилави ра кӯдакора бировардагӣ дар ҳамин карантин дар дигар чи ки Эмомалиро пешвоз бигиред. дарди мардума нашнава, қатъи мардум суҳбат накуна. унам як чойгарда ки Эмомалиram дидин рафта дар як ҷо чапотира задестай, қатъи мардум гирдаш парри охрана шиштай, занакора мега ту шакаро карда метуни, қуртов карда метуни, ту чӣ хеле мекунӣ қуртова? Не очайма дигар хел мекард, ту ранги очайма намекардай. охи ҳама очай ту нест. охи як дибил аст, ин ҳамин қадар ақл дорад. ин бодринг қад селфи мекуна, помидор гӯё ки дар хуҷанд бодринг хабаргирӣ омада боша, помидор хабаргирӣ омада боша. ин ҳамин қадар аст. ҳамватанои азиз, дигар зиёд нест. Эмомалиро гӯем ки ягон полезни ягон кор куна дар зиндагиш, я на ягон кор карда наметуна ва намекуна. хакиҷа бародару ҳамун саломат бошен. ташаккур бародарои азиз, ҳамун сарбаланд бошен. юша мегзаронем барое ки ягон ана не бародар Раҳмонов бехират нест. агар хел бигирем бехират худи мо ҳастем, барои он ки ана талаб намекунем. ҳам хел аст. бибин ки як кӯдак аст, агар дар говора 3 суткам хоб рава, модар аст, ширш наметад то он ки гирия накунад. то кӯдак гирия кард, баъд модар маҷбур мешавад шир битад. аз он ҷумла ҳам хел аст. ҳамватани азизам, и дигар акиҷа бехирадӣ ягон гуфта намешавад. мо хомӯш будем ва Раҳмонов худша сохтан қатъи саргардон буд. ина мебировард 4 миллои шукронара дар масҷид ҷамъ мекардан, мардума мешинондан, дар гӯшош мезадан, ӯ дунёро гап мезад. меомадӣ дар хона, дар фикри ӯ дунё хоб мекардӣ, бо саҳар қатъи барвақт мехестӣ, мегӯӣ ӯ дунёро обод кунам, бурам торат кунам, намоз бихонам. дар хонагӣ оби торат нест, мера оби ях қатъи дар зимистон мезанӣ, ӯ дунёт майли ки дунёт ҳам месӯзонӣ ябора. ҳамаи чи тая кор мемона. ҳам хеле бидохӣ корша буд кадамита. Раҳмонов истифода бурди ёра, резинка вори истифодашон бурд. ё ҳами биромадан гап задан, дигар биги бачае ё дуромадан дар масҷид фақат ҳами эзори зан, румоли зан, сатри зан, намедонам ана саҳар бихез, худо розӣ шава, иншоалло ту ҷаннат меравӣ, пайғамбар дар савобу дар шикамошон санг мебастанд. ими просто отвлекат кардан буд, да, я манёври отвлекат буд. мо ту ки мисол агар мемрем бугӯ ҳамҷа ҷавонора ба ихтирок даъват кунем ки ҳамватанои азиз, дунё пеш рафта истодааст. ислом худаш ихтиро аст. ислом дунёро ихтиро кардагӣ аст. худованд ихтиро кардагӣ аст. ҳами дунёро сохтагӣ аст, яъне сохтани ихтиро кардан аст. ҳами парвардигор худаш дунёро ихтиро кард, сохт ҳамира. дар ҷое ки мо намедонам олимои мо дар ҷое ки
دعوت کنه مردم با اختراع دعوت کنه. ای انسان ها، پروردگار دنیا اختراع کرد، ساخت، بو برای مسلمان ها کتاب شرایی کرد که این همه کتاب دنیا چه خیلی ساخته شدگی است. یعنی اینستروکسیای همو دنیا را قرآن کرد، روان کرد. بطه اینجا فقط رمال زن نیست، بیا ما اختراع کنیم، بیا ما بخیزیم، بیا ما پیش بریم، بیا ما بجنبیم. باید در مسجدا باید دامله ها عالم میگن، عالم انسانی که یک آخه تنها رمال زن دانستی این عالم نمیشه. آخه باید جوانو را به اختراع دعوت میکرد، میگفت ای جوان اینجا بیا. باید آزمون ها میگذراند که کی چی ها اختراع میکنه. میروند در خونه سلرکه را میطلبن، کمر را میطلبن، ازم را میطلبن، میورن در خونه شون، در پچکاشون. مریدو میروند حکیم گجا میورن. مرید میگه که خیلی هزم تمام شدیسته که یک چوره شبه بین یکان تونه کمر را یکان جا میورن. شاید تونه کمر را میتنش و خیلی همون مریدو تا میگفتی آخی مرید یا چی اختراع کنیم، تو که ما کمر میسوزونیم، تو که ما تخته میسوزونیم، ما طبیعت سوزوندیم. بیا اینا که خیلی گفتی همون گپو، بیاین یا چی اختراع کنیم و خونمونا به همی کمر بیچی و بسوزوندن تخته ها گرم کنیم. نه خیلی چیزا نبود واقعا. هم که بسیار من گفتنی ها دارم در این بارونه که بعضی مردم ها خطا میفهمن، بعضی نه اکثر خطا میفهمن. میگن که تو دین دا چاقاشیدستی. خب ما دین دا نه، ما نیو دا چاقاشیدستم. این نیو آوردن مردم همین ماچی داد، آوردن توپ کردن 1000 و 2000 نفر جوانه اومدن فقط اون دنیا را گفتن. این دنیا را نگفتن که خداوند در این دنیا اول آفرید که تو اول در اینجا زندگی کنی تا وقتت بچیدنه. باید این دنیا را ما بسازیم. پروردگار همین قشا ساخت به ما داد، گفت باقیشه که دیگر خطون بود قدم بگیرید. ای یا چیکار کردن یا هیچی، یا همون بگی بچه گفتی همون گپا نه بگی بچه ممری پاگا سر برن موضوع تا خونه بیده 5 وقت این امتحاری کردن گشتن. انا رو موزن تا بگو رو مول کنه تا 4 تازن بگی 4 تازن ایگی جا مخرونه ایگی جا مخرونه در دولتی که اختیرو نداره، در دولتی که پیشروی نداره. 4 تازن شیکمی خودش در خودش دردی سر ای بچه را او بگه که 4 تازن همه گیری میشه و چی نمیکنن. این سنت هست، دام داورو گوش نبودن میگرفتن. بیا که اختیرو کنیم. او دوره نه خداوند قرآن روی کرد که نه بگی انا که بخون بوموز اختیرو که او وقتو نه اومده بود قرآن. آوازی 1400 سال شد در این باین میشینین میزنین باور که یه امر با صدقه زندگی میکنین، تو که یک تری میکنین. آخی باید اختیرو کرد. باید بخدا کو جوانو را باید در مسجد و در اختیرو دعوت کنی. در اختیرو کردن باید پیشروی دعوت کنی. مردم اونجا نه تنها بروند فقط نه گفتی همون گپو رمال زنش بگوی زوری زن بگوی باید بگردی بیوی در خونه باید تیوقا بگیره با سر زنش چی با موی سر در بر توفتسته دیجا در مچید گفت که ممکن نیست. ما 10 یوز میشم ایتری شوه میزنه زنه که کالکود میکنه میپرتویا زنه که ما دیگه زده ای کور میبرورش آنا بگیده بگی ایس زن بمور کسل ایس کودکا موندگی ایس خودش یک کرده نیست در زندگیت میبخشیم. من میره اوز شا نکشتم یکی چی را اوز شا بکشم که تو که سب شنیونه هم خیلی شیده آمد همه عزیز. همین تا اومدیم این همیجا اومدیم زدیم ظلم دیده ایستوده بودن، ظالمی را دیده ایستوده بودن. همین گشنه موندن مردم، از بین رفتن اتاپلینی ها، از بین رفتن و غیر از زواد و کارخانه ها، این ظلم بود. دیده دانسته کو اینو فقط رمال گپ زدن. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ هم خیلی هموطن و عزیزم میگن که برادرو میگن گپ زن، ما گپ زنم بعد مردم خطا میفهمه. برای که مردم ما زیر شاید که تو درجه را درک نکننده فهمیدن. همین روز تو روز مهاجر زیاد چیدن خودش ظلم بود. ظلم بود از نگاه یعنی مسلمانی بگیری که یک مسلمان که بیچاره رفته در
بله برادرم، یک کمتر لایف کردم تا که مردم از در این کانال چی شوند، داخل شوند. این همی هر روز همو گویم همو مردم مهاجر شدنش افزودنی همو چیسلای مهاجر ای ظلم بود. این یگون جای پنهانی نبود. همو عالم که همی را دیده که نفهمه او چی عالم است. همو عالم دیده ایستاده است که همو جوان در حالت یک چی اختراع کنه و در خونش باشه، در پیش همین باشه، مسجد بیاید. همو جوان ای مسجد روز تا روز آدمو کم شدن گرفت، رفتن گرفت روسیه. چیکار کنه؟ همو عالم همی رفت دیده دونسته همی ظلمه. نگفت که ای بیوستین چی به جوانای ما میروند در دیگر دولت ها میکنن کار میکنن، بیاین باید در اینجا باشن، اختراع کنن در وطن خودمون. اما عالم که همین را گم نزد، دیگه چیکارش میکنی عالم؟ هیچ. همه مسکو رفته بود، یک کیسه دوختیان دهنکیش در این جای کیسه را و پایان نداره. اما کلان کرتای درست پوشیدگیان همین گردش پولنی کیسه با فکرم. بعد شما را خبرگیری میوه با اونجا، بعد دو میگیری نیو، بعد ته 500 سم 1000 سم 100 سم 200 سم همین پارتوفتیست اش رژیمش میکنه، همین پارتوی رژیمش میکنه، همین پارتوی هیچ نیو کیسه هم پر شواسط قشم چطوری کیسه خرجی نه کیسه نمیفهمی نه کی دانکش مایده ای ورودی درونش کلون با بسرتون میوه خبرگیری. او چی میگی خبرگیری؟ باید جوانو جنرا تی جوانو را میگفت که ای جوانو نرین، ممکن نیست. ما باید اختراع کنیم. دولت نتونسته سه بخیزین طلب کنین، دولت باید خیلی چی کار کنیم. چند خب گم وطنو وقت دو کو بسیاری بعد میگم شاید بعد خفه میشم، یا خیلی کوتاه فهما هستن خفه میشم در این. بعد چیکار میکنن؟ اسلام میگه اسلام عیب داره. نه اسلام عیب نداره، بخدا مسلمانی یگان دین یگان عیب نداره. همه دین همو بس هر جمعی دعوت میکنه، یگان دین عیبش نداره. چه خریستیانیش باشه چه کاتولیکیش باشه، دین به همون راه خودش هست. تنها تاجیکستان ایمو دینه بنام داملوهای ما همین دینه با فایده رحمانوف استفاده بردن. شما را پروست اتولیکات کردن، مانیور است کو مانیور اتولیکات. همین باکسور میبره دستی چپ ای خیل میکنه با دستی راست قاطی میزنه کو، یا که دستی راست ای خیل میکنه خیل میکنه دستی راست قاطی میزنه که دستی چپ قاطی میفروره. همین خیلان یو همو شما را ما اتولیکات کرده ایستادن که تو که رحمان و می دستی راست قاطی بزنه تو در زندگی تون کو دیگه خسته نتونه. همین خیل شید یو ما اتولیکایش مانیور شیدن دیگه. باقی خدا نگهبانی ما شما باشه هموطنان عزیز. پادپیسات سکنین، ما بدون پرده گپ میزنیم، ما پشتیگیری نمیکنیم. ای خو نگم خفه نشوه، کام خفه میشوه گفتی همو برادرم که با خونه حفیظه خلاش ما دا خفه شوی نه خفه شو. ما دیلی همو را نگاه کردیم، نمی احوال اومدیم زدیم دیلیش نگاه که ای نرنجه ای اکتای کلونه ای اماکیتای خیلی چی نمیکنه، خیلی نفهمیده اماکید یکی دهنش برومده ای نه خلاتا یکی گفت خیلی حرمت که خلاتا هیچ کار حرمت نکنین. همین حرمتی همین اومدم جا همین خطا کرد کو بکشنش در روش بشپنش بگو اینجا بیای نیرت خطا کردی تی نیره جزیر کردی خیلیش نکنین. برای همه موضوع ما همش بدونی پرده یعنی که یکون گرم پنهانی نداره. داملای خطا کردگی است، میگمش که خطا کردگی است، معلم است خطا کردگی است. میگم که معلمات تا امروز طلبا را دورک کرده، یعنی احمق پرست کردن معلمو. یا معلم نیستن یا هم چون معلم قبول کردن. من نمیدونم که معلم در زندگی طلبش با میگه معلم بجای پدر است، در زندگی طلبه کرده پرتای همه را جزیر کرده. این معلمی نداره. ای برای همون در این کانال فقط برنامه های بدون پرده ثبت میشوه، آشکار سخن میشوه. ولی من بسیار سخنو دارم، از اون جمله اون سخنی که اون کارهایی که امام علی انجام میده چی انجام میده من براتون حوض یک کم ترکش میگم. بعد از اون بعد در این موضوع برمیگردیم پر صحبت میکنیم. در ولایت سوق در ختلون و دیگر جاهای امام علی قیچ قتیل انت میبره، همتون دیدگی هستین. و امروز ما چقدر کوشش کردیم یا چند حجت ها جمع کردگی هستیم. امام علی رحمان پیش ای اومدنش اول خبر میتن که ماهی دیگر مثال گیریم ماه اپریل ده امام علی میایه، ماه مرد ده میایه امام علی.
1 моҳ вақт мондагӣ аст. бизнесмен тоҷирое ки дар уҷа ҳастанд ӯро маҷбур мекунанд ки дар 1 моҳ инами иншоота будка ки Эмомалӣ омада қайчиқати ленташа мебара. ӯ бизнесмену тоҷир ё ки намедонам ӯ бечора надора ӯ пула ва ӯ мега ки акама надорам итари 1 моҳ дама наметавонам буд карда. Ино талкат мекунанд, мебаранд банк, кредит мегиронанд дар номи пули калона мегиранд ва қисмати дигараша хичон тақсим мекунанд мегиранд. ӯ пула дар стройка мезананд, дар ҳамун 1 моҳ буд мекунанд пули кредит қатӣ. Эмомалӣ меяк паданалад ленташа мебра, мерава, анаи камбағал дар кредит мемонад, дода наметавонад ку хонаша мефурӯша, бизнесоша. ҳозир ман худам данни момент чандта анамхели инсонҳоро ёфтагим ки яхелиш дар зиндон аст, яхелиш дарбадар расияда гашта истодааст, дар дигар давлатҳо гашта истодааст. Айнан инами стил аст. Бизнесмен ва ғайраҳоро маҷбур мекунад биги кредита биги инаи ҷаноб меоя охи бояд лентара бибра ку чихела охи бибра бояд лентара. Чойхонаҳо, рақс, ҷои рақси бозиҳо ва ғайра, диска клубҳо, дигар чизҳо, хонаҳое ки домое ки ҳастанд ку ҳамун инсон по мере возможности худаш бояд ҳамун хонара 5 солда бисоза, бояд биспоране ки ҳамун хонара ҳамин хелиш мекунанд ки дар 3 моҳ месозонанд, пули калонаи банк мебаранаш, қарз мегиронанд ӯра, ӯ меоя бечора месоза. Эмомалӣ мея ленташа мебра мерава. Анаи қарза доданаш дар кор аст. Қарз болошидан мегира. Қарз болошидан мегира. Анаму чойхонара сохтагӣ аст. ӯ бечора ҳамаша рафта пулаку ай кредит, ай банк додагиша. И мерава мега банка мега битин. Ох банка май хичунай. Ам поставич мекуна. Битинш мега метам пули ғадора. И мея кора буд мекуна. баъд Эмомалӣ мея мебра мерава и қарздор мешава. Анаки бояд пули банка бита. Барои даноми гирифтагия. Мега биги ҷаноб омадеста биги. Инам хеле коро шидаги аст. И коро мо чандта документам ҷамъ кардаги ҳастам. Оли мо баротон бо мепартоема то ки тамошо кунем ки кадом аҳвол инсонҳое ки нами бизнесмен, тоҷир ва ғайраҳора ба кадом аҳвол оварда и авлод дохтагӣ аст. Барои як омада лентабриш чӣ хеле ёра бурда қарз гирондагӣ аст, чӣ хелера талкат кардагӣ аст, чӣ хел банка гуфтагӣ аст бите баъд карочи и хона дора дар дора ҳамаша мекашем мегирем айдисча агар дода натонист. Яъне не хеле ҳолатҳо аст дар Тоҷикистон. боқи худо нигоҳбони мо шумо боша. ҳамватанои азиз, барои ки ман кор дорам баъд берам бравам. Агар ман гап занам бовар ки ҳамқа бисёре ки ҳамаи ҳамун гапом ҷамъ шидаги саро сафед шидаги проблемаҳои Тоҷикистон. Ана хеле гапи кору дар Тоҷикистон ҳам аст. Мо дар ин бораҳо иншоалло ки бо ҳамон далелу ҳуҷҷатош гап мезанем ки чӣ хел бизнесменҳора ё ки шумо мисол гирем як бизнеси хурдакак доре ва иншоота сар кардагӣ аст давлат ва як одами дига сар кардагӣ аст, хичон мисол гирем ҳукумат, ва ӯро меоранд дар сари шумо мезананд, мега ира тез буд кардан дар кор аст. Биги бача мега хай мега мо одами давлатем, чӣ хел кредит бигирем ба пули давлат. Ту мега бизнесмени биё мега дар номи ту мегирем кредита, иншоота буд мекунем, ҷаноб бия ленташа бибра, баъд мега карочи хай маслиҳат мекунем. Мераванд кредита мегиранд дар номи ӯ бизнесмен, кредит мегиранд, меоранд пула мезананд, иншоота соз мекунанд. баъд охирда дига ӯро намешиносанд, ӯро мегӯянд ки вақт надорем, вона мехӯранд, телефонша намегиранд, кидат мекунанд. И баъд медава мебинад ки фоида надора. ӯ пула додан дар кор аст. Мерава мошинша мефурӯша, хонаша мефурӯша, дарша мефурӯша, бизнесша полни мефурӯша, меора пули банка, и то бо маҳкам карда наметавонад. барои медонем ки процентҳои Тоҷикистон калон аст. И то маҳкам карда наметавонад. Ҳамита ғариб мешава, мебараниш зиндонш мекунанд охир. Ина хеле ҳолат ҳодисаҳо дар Тоҷикистон багем ки вуҷуд дора. ҳамватанои азиз, ба иҷозати шумо ҳамватанои азиз, мо мерем. Шумо боша дар ин канал обуна шидана фаромӯш накунед. дар ин канал обуна шидана. рӯзи душанбе боз бигем лайв, яъне ки прямой, боз ҳамун суханҳое ки барои шумо дар кор аст, яъне ки бояд шумо дарк кунед аз суханҳо чизе камбудиҳои Тоҷикистон, ҳар чизе ки ай дасти мо меояд кофтков мекунем, меёвем аз дохил, аз берун, аз дигар ҷо пайдо мекунем, меорем баротон мерасонем ки ҳамватанои азиз, дур будани шумо аз ватан ин аҳволш чӣ шида истодааст. бояд мо шумо дар ватан бошем. дига худо нигоҳбон моно ҳамватано.
не ки обуна шавед. Лайк ҳам чиликои калонотон бекор набестада, ҳами ҷиқидан бигирен, ҳами лайка падили сара ҷиқидан бигирен. Иншолло ки саломат бошӣ бародарам. Ман багем мо ҳамо содатар карда мегем ки то ки мардум фаҳм. Шумо лайк ҳам ҷиқин падилица кунед ва дӯстон ҳамватанотонро багем ки таклиф кунед то ки дар канали ма обуна шаванд, то он ки мо бо шумо суҳбат кунем ва суҳбати мо ҳам дар ҳаво нарава. Яъне ки баротон агар чизе аз гуфтаҳои мо шумо чизе ки пайдо кардем, мо хеле хушҳол мешем. ҳамватанон саломат, сарбаланд, хонобод бошед ва то рӯзи душанбе худо шуморо нигаҳ дорад. Худо нигаҳбонтон ҳамватанон.